بناوێ یەزدانێ دلۆڤانێ مهریبان سلافێ خودێل وەبن دەم و چاخێوە خۆش و گەش بن هەموو بینەر و گوهدارên êzgeha Bûyer FM hûn li ser pêla 103.5 li me guhdar dikin dirêya rûpela me de Bûyer Erebî bi awayekî zindî li me temaşe dikin. Ez Mazin Harûnî me ez ê dirêya bernameya Çirûskên Rojiyê rojane bi awayekî zindî bi we re bim. Hêvîdarim em sûdê ji naverokê hemû xelekê vê bernameyê bigirin. Navnîşana xeleka me ya îro jî gelî xwîşk û bira, girîngiya demê di jiyana mirova de. Bi rastî ku em li jiyana her mirovekî em binerin, em dinerin cewherê wê jî jiyan bi xwe ji çi pêk tê, ji demê pêk tê. Em wekî demekî ne, yanî em wextekin. Her derbas dibe, hinek ji me jî kêm dibe. Yanî jiyana me ji destpêka em ji dayîka xwe re çê dibin, ta em serê xwe dideynin xatira dixwazin ji vê dinyaya hinê, em demekin. Yanî her rojek, her deqek, her saetek ji jiyana me diçê derbas dibe, ew jî hinekî ji emrê me dibe. Bi qasî tişta derbas dibe, hew qasî ji emrê me jî derbas dibe. Ji ber vî hawî jî însanê biaqil, însanê têgihiştî, însanê jîr û jêhatî û zana di civakê de, di nerê di dîrokê de cudabûna wana xala herî giring û hesas ji xeyrî wana cudabûna wa çi ye? Cudabûna wana va kesê hinê jîr û jêhatî û serkeftî û pêşketî biaqil pendiyar karî bûn dema xwe qizinc bikin. Karî bûn emrê xwe qizinc bikin. Karî bûn wî wextî sûdmend derbas bikin. Yanî vala bernedin, pûç neçê, tiştê bê qîmet de derbas nekin. Her karî bûn her xulekekî ji dema xwe di tişteke feyda, tişteke menfîeta wana tê de heyî, menfîeta civaka wa tê de heyî, menfîeta derdorê wa tê de heyî, kêm zêde karî bûn qizinc bikin. Ji ber wilo tu di nerê ew insana bi ser ketin, pêş ketin, em karin bêjin bûn kesnê xwedî rol di civakê de, giringiyeka wana civakê de hebû, him di aliyê zanistî de, him di aliyê civakî de, him di aliyê çi aliyê jiyanî de tu bigirê, wa kesa karî bûn wextê xwe qizinc bikin. Yekî dîtir nekî mîwana aqil, nekî mîwana em bêjin xweşikbûn, bedewbûn, nekî mîwana em bêjin canî wîna, tendurustiya wîna bi ser heva, nekî mîwa bû, lêbelê di meyzênê evîna wextê xwe pûç berda, êdî jî wextê xwe qizinc kir, nehişt wextî wîna pûç here. Ji ber wilo jî Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje, di ni'metin gelek mirov hayê wa jê tune ye. Yanî bêqîmet bigirin. Yanî pê têne xapandin. Yek ji wana tenduristî, sihet, yanî hayê me jê namîne em qîmetê wê na nizanin, em nirxê wê na nizanin, çi qasî tenduristî giring e, çi qasî tenduristî baş e, çi qasî tenduristî dihêlê ku insan jiyanekî aram û rehet û xweş jiyan bike, gelek ji me hayê me jê tune ye. Kengî hayê me jê çê dibe? Hayê me jê çê dibe wextê ku em nexweş dikevin. Wextê em nesaq dibin. Îdî wê çaxê em zanin qîmetê wê na çi ye. Ni'meta di duwa çi ye? Ferag, valebûn. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. valebûn. Kes me tu ne valebûna wînaney. Ez niha bore diaxivim,
از ئێشێکی خۆشیش بووەرە پارڤەتکم وەس دەستێ خۆ دەینم سەر برینێکە گشتیژی پرانیامەت کە بێ شاشتیا هەنێدا پرانیامە ئەم تێنە خاپاندن دوی ئالیە هەنێدا ئەمرێ مە دەڕباست بێ تشتا ئەم مەپار کاری بۆم بکن ئەم ئیساڵ نکارن بکن کارێک و مەکاری بوو پار ئەم پێک بینن ئیساڵ ئەم نکارن پێک بینن مەشا مەکاری بۆ ئەم پار بکن ئیرۆ ئەم نکارن وێ مەشێ بکن بدەهێ تشتا مەکاری بوو ئەم فەرق ساڵەکە مەکاری بوو ئەم پێک بینن وێ چاخێ ئەم نەها نکارن پێک بینن چمانێ ji ber demê em xwarin wext em xwarin valebûn ew valebûna li cem me heyî me qizinc nekir îdîn ha mil demeke vala digerin ji bo xatirê em karibin karekî baş em têde bikin yan jî pêwîstiya me bi demekî heya karek ji me re lazim em wî karî pêk bînin em cî bînin em demê digerin em nabînin çimanê ji ber dema ji wî karî re ku me karî bû em têde pêk bînin me ew dema qizinc nekir ئیدی کارنێ دیتر هاتن پێش بەرپرسیارتینێ دی کەت نەستوێ مەدە مەسئولیاتێ دیتر کەت نەستوێ مەدە دوێ دێدە پرسەک هەیە دبێ گەلۆ چێ دبێ یەک مەهراخوا عقد یعنی عقدا شەرعی ئەم بێژن کەچکێکی و ژێ حەز دەکەن هەفتوو حەز دەکەن مەهراخۆژێ لێ ببرێ بێک و بخوازێ ji bo xatirê helalî û heramî yanî ji ber pevra diştagilin û telîfon û belkî vîdeo pevra diştagilin nawelaz benî çê nabe te nexwestiye tu wê tiştekî wev hevrenîne serçe esasî mehraxwe lê birê mane muqedîmat-ı zewac hene muqedîmat-ı zewac ya reîsî jî dibêjne de el-xitba yanî xwestin diherê biguhezê tu bixwazî ji dêw bavê wê ne bi rengekî fermî cîran pê behsin civak pê behsê derdor pê behsin şahiyekî ji were bikin dilxweşiyekî ji were bikin yanî navê girêdanekî weve çê bibe xwestinekî inu wela filan kesê xwest bûn destgirtiye hev îdî peyra dikarê bi rengekî fermî hûn mehra xwe hevdû bibirin dê wela hayê kesekî vê dinyayê de ji we tune hûn her du tenê ne hûn jî camêrekî bînin dixin navbera xwe de hûn bêjin bi xêra dêw bavê xwe hûn dilî wî jî xwepşewtênin bê ka qelenê me li hevdû mehra me li hevdû bibira û em bibin ji nûmerê hevdû mehra xwe li hevdû birî mane gelek şert û şurûtê mehrê hene îdî hûn ji wan şurûta hemû hûn xwe seret qevêzin hûn ji xwe re mehrekî serkêfa xwe hûn birin nabe çandî jî nabe civakî jî nabe exlaqî jî nabe em kurdin civakeke me heye çandeke me heye exlaqnê me hene exlaqnê me yê civakî hene kultûreke me heye dîrokeke me heye şaristaniyeke me heye nabe kêrî me nayê yanî heger niha ez bêjme te şerîetî yanî feradan em bêjin şerîetî dibêjî çandeke vê civakê heye nabe dixwe ser wê çandê re dixwe bavê jî ji xwe tew şerîetî nabe yanî ji bo xatirê wilo jî dîhayê me ji va tiştê wilo hebe سلافê xwedê li we teva jî bin kesên ha me guhdar dikin di nav re jî camêr dibêje ji bo xatirê xwedê ji me aciz nebe wellahî ew tehayûleke îdî em fenekî dikin îdî em vegerin wê mijarê meseleta valebûnê li cem her insanekî eger ku em karibin wextê xwe bi ser heve kom bikin valebûn li cem me hemû kesî li cem me çê dibe ji ber taybet insanê xort ez behsa vê mijarê kir ji bo çê ji bo xatirê insanê ciwan insanê destpêka emrê xwe da insanê xort yanî heyfa em dinerin bi saeta li ser telîfona li ser meqatî vîdyoyê li ser فيسبوكا لسر محادثات ودردشات بيت عام شخو تو إيدي الانترنت تدنري مجارنتين طرح كرن
سەر سوشیال میدیا دژێت مینێ عجێمایی ینی تشتێکی پر بێ قیمەتە ینی ئیدی بێ قیمەتیە دەرکەتێژی خۆرد و گەچێک ئەوە لە عمرێ خۆدەت جوانیا خۆدەت گولا عمرێ خۆدەت مەیزێنێ پێوە مژورن بسەد هەزارە بملیۆنە لێ تەماشەتکن و لێ گوهدارتکن و وەختی خۆ پێ دەرباستکن هەنێک برەنگێکی کەن و هەنێک برەنگێکی ینی برەنگێکی مەسخەرە و هەنێک برەنگێکی بیدی جودا جودا جۆرە جۆرە چێبوون ینی یەکێ بسەکنێ تشتێکی ناکەی وێ دەستی خۆ بلند کێ و نزم بکە یەکێ تشتێکی بێڕێز بێژێ یان ژێ سەرەیەکی بەرامبەری خۆ بکێ وەخت دەرباستکن عمرێمە دەرباست دکن ساڵێمە دەرباست دکن ئەم هەوت دنەرن دۆرا خۆم دمەیزێنن وا عمر دەرباست بوو سەر و ڕووێ بەسپی بوون ئیدی دەم تێرامە ناکێ بەرپرسیارتیە مەزێدە بوون تاقەت ئەو هێز خورتبوونا جواکامە یاکو پێشەڕۆژا vê civakê vî welatî ser ava dibe hemûî vale vale pûç diberdin ev xort û ciwan û keç yê ku di gula emrê xwe de heyf û mixabin hûn pêşeroja welatekî ne hûn pêşeroja civakekî ne hûn nirxê civakekî ne hûn sermiyanê civakekî ne hûn berdewamiya civakekî ne yanî heyf û mixabin wextê wewlo bi saeta bi roja bi şev mîn heta piştî nîvê şevê heta berdestê sibihê dەستێ ئەف تەلیفۆنە هەنێ دەستێ وادەنا یان لەهیزن یان داری تشتێ بێقیمەت دکن تشتێ نەهلێ هێژایی دکن وەختێ خۆ دەرباستکن نابێژن گێم زێدە خوێندنەکە تشتێکی فەیدەدا ئەم دەرباستکن گێم زێدە ئەم ڕەحەتیا جانێ خۆدەم دەرباست بکن هەرن سەرێ خۆدەین ڕازن ڕەحەتیا جانێ خۆدە دەرباست بکن هون ڕۆژا دیتر هونولۆ بچێکی تەندروست هونێکی بچێکی خورد هێز هون ڕابن هون هەرن کارێ خوا پرانیاوە کارێ خۆشی ناکن بوونە خۆرد عمري وابونا 15 سال 16 سال 17 18 19 20 درباس كرنا هينجي هي مصروف اخوا وخرجي اخوا هيج ديوباوي خود خوازن وديوباوي وانا پشتيوي عمريجي هيج وارا كار دكن يان براني وانا انا كسي وانا دوستي وانا درفنا جوارا مصروف هوا جوارا دشينن واوجي الفيدر جخينن وكيف تكن روجي تشكا كيل خود كن وروجي رنگا كيل خود كن دجبر في هاوي هنيجي خدي تعالى نبفالبون بدمي صوت خالية وقتي قوتيا والعصري قوتيا والضحى قوتيا والليل خدي تعالى نفالا فالا بدمي صوت خالية يعني وقتي قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام دبيجي بينش تشتا بري بين تشتا قزنج بكا يك جوانا خورتبونا خوا جوانبونا خوا بري ختياريا خوا قزنج بكا جوانيه يعني تمني هري انسان تيدا بهيز ببرهم قاري تشتا پیشکشی خوب کش خوره پیش روجا خو قزنج بکی برهمکی کوم بکش بو صبح هگر تمن لی مزن بو الپیش یا خو ناف دست خو ده ببینه جوانی اویا د جوانی ده تشتک نکیلی پشتی مزن بوی عمره تسر 40 سالی کات دغای 5 سالی 6 سالی نو کاتیج در دور خود نره تشتک قزنج نکلی تشتک کومی سر هفدو نکلی او تیجی وروا بازده تنا خوندنه قزنج کرد تنا صنعت قزنج کرد تنا رازیبونه قزنج کرد تنا جواک قزنج کرد تنا تشتک قزنج نکرد تیجی در دور خود نره چو پوچ بو تنا ما کاری تشتکی کومی سر هفدو بکی خورتبون اخوا بری ختیار بون اخوا تندرستی اخوا بری نخوشی اخوا دولمندی اخوا بری فقیر بون اخوا همو درفتن پیغمبر وکی هشیاره کی دیدید بشه درفت قزنج بک وک میناکاتن ها میناک نبس افتنینا والبونا خو بری مجولای خو و جانا خو بگشتی جانا خو قزنج بک بری تبمری یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکی بالدک شینه جان سرمیانکا عمر سرمیانکا دم سرمیانکا تایبت از بجم خوردارش گچارش جوانارا از ویت اشتاهنید بجم وکی کو امام علی بجه برکتا خودین نلوی روجه به او روجا کو روج تیدا المبهله مش خوره تشتك قزنج نكر به مع علمك تيدا قزنج نكر به مپندك تيدا قزنج نكر به متشتكي سودمند متيدا قزنج نكر به خدي بركته نكد وي روجه ده يعني ام بنرن یه پرسی واه بن غم ناکی کرم کن پرسا بکن مشکلتونه ایدی زلیگو هدار دکم هیدی اجی دبر درسیرا از دخوینم
يعني قزنج كرنا وقت تشتكي بسود دا تشج إنسان را تشيدكي تشب إنسان را تشيدكي يعني أو إيشا دروني ياكو ولو إنسان وقت بيجي عربي جد بيجن تأنيب الضمير يعني جي وجداني إنسان ولو بيتي قفاشتن ودماوي درباست بي وتشتك برهم ندا تشتك قزنج نكر فايدة الكسكي در دوري خو نكر أو إيش نامينه چمانه جبرت وقت خو قزنج كريا تشتكي برهم دار أو توتر أو ستريس أكو إنسان تيدا جاندكي كاس چبكم أس چنكم أس كورفا بازدم أس في بكم أس في نانكم أف چو أف هات أو جي در باست بي چمانه جبرتا كاريات سيستمك يج وقت خو ردينه تا وقت خولو برنامج تجير دانيا تب سيستم كريا ريكوبي كريا فلان ساعتي زي في بكم إيرو دا أزي في بكم في دروجا خوتا دا قرتيا دشف دا أزي فينا بيك بينم دروجا دي تر دا أزي فينا بيك بينم دوكي برنامجي تجروجا خورا الشفا خورا تحاضر كريا إيدي دمني بچوچك والبون تيرا درباست من ترحتيكي تيدت بيني صحبتكي بهوالنا رچيدكي أخافتنكي تليفونكي تبهنا قارفتكي تسردانكي الدوستو ناسو محبة وهوالا ومالباتي تدكي هناكي شف بيركي تترباصدكي دما واجي ويهبي وي تيراتا بكي لي كيجان خسارت كو دري ديا وقتي كو تواجينكي وتواجينكي جبرتا تنظيم نكريا تتبشي كاس كي جانبكم قاعد جاب تدميزيني كومبون سر هفدو وإيدي تبيجي كاز فيبكم وتي بدي برهف وتيكي جيناكي حموي درباس ببن وتيكي جي بيك نايني وتيكي جي قزنجناكي بشرا چه دبي دبي روجا قديتر باري روجا دي جي هيا تويجي ناكي هناكي تجويجي برهفدو درناخي يهاري روجا قدي باري وي روجي جي او جي كفسر إيدي چل جم إنسان چه دبي هناكي ستريس چه دبي ضغط چه دبي توتر چه دبي إيدي وكي مورالي إنسان إيدي دشكي هيدي مورالي إنسان ويجا دشكي أتشني زانستيني أجوارا باروتكم هيدي مورالي إنسان دشكي شخورت بيجي إيدي معناوي ناس نما كارم تشتكي بكم أسكيري تشتكي نايم از نكارم فلان كاري بكم از نكارم في بكم إيدي أو شعور الجمتة شد بي أو هست الجمتة شد بي وجبر كومبول سر هفدو تنما كاري تشتكي بكي شد بي جانة تف إيدي بي تعمد بي جانة تف إيدي بي واتد بي جانة تف إيدي برنگكي سار درباست بي وتيجي خو بي برهم دبيني تخو تشتكي بسود دبينه دوی جواكي دا تخو بارك سر جواكا خود بينه بار جواكي جي سرتا كوم دبن رخنا جي تينا سرتا غازن جيلتا كوم دبن هر يكي وي شغالي كي فرفا بيجيتا ويكي فيدي بيجيتا ودياتي فيدي بيجي وبافي تي بيجي وبراي تي بيجي وخشكا تي بيجي هوالي تي بيجي دردوري تي بيجي ناس ودوستو مروفي تي بيجي يبي أبي بيجي تمازن بو يقد شخو فديناكي وأبي دي تري بيجي قينة بس وأبي دي تري بيجي لاو هوالي تنزا شكرنا ويه وكا تنزا شتكن ويه دي تري بيجي تيد عمري تنزا شكرنا وشكرنا وبلكي يكي ناسو هيدي نيزيكي دا بيجي وسط شخص عمري دا ما أفكر بو حمو سر هفدو كوم دبن بار إيدي تيجي تتخوازي تخوش جواكي خلاص بكي تتخوازي برافي تتخوازي بدركي بهري تجوي واقعي وتتيدا تتخوازي برافي بچه شوازي بي بچه رنگي بي بچه هاوي بي تتخوازي خوشي خلاص بكي يعني حتى والعياذ بالله تبقى أصلكي إيدي تبجي تتشني نسري بكي چماني تخو بقى هنا بينا تبقى عقلي شارزاي خودي إمكان دانتا هز دايتا طاقت دايتا عمر دايتا جواني دايتا تنكيمي هوالي خوي تنكيمي دردوري خوي عقلي خو بشغلين إمكاني خو بدي شغل عندن وقتي خو قزنج بكي تعمري خو قزنج بكي تحيلو طاقتها خو هزا خو تقزنج بكي تكاريش همو كسي تبهتر بكي يكريش تنه چيترن اشتنه بهسترن اشتنه خوشكترن اشتنه بدولمنترن اشتنه بقدر قيمترن ليه تا حمه تشبيل كريا تخول توي بسري خدك تخو بقيمتك تخو بهزتك تخو بطاقتك تخو بمعنوياتك تخو بتنزاشتك إيدي إنسان
قدرتك خودی تعالی هندری ویده چاندیا گاری همو تشتی پیک بینی ام ویش خوره بکنه قاعده خوره بکنه وک بیجی قانون حیات خدا تکاری همو تشتی بکی تشتات نکاری نکی تنیا تکاری بکی لیش دوی تنظیم ریکو پیکرین قزنج کرین مجولایی بتشتی بسود فایده تکاری به همو تشتی بکی و صبرت سر بکشینی خودی تعالی عمري ما بلاش نبي وقتي ما بلاش نبي هيز وطاقتها مجي بلاش نبي صحة وعافيتها مجي بلاش نبي وعقلك يجي وصبرك وطاقتك بدي ما أمكار بن سودك ومنفعتك بدن خوشي وبدن دردوري خوشي تاخلك كدي تر مجارك دي هون بمين دخير وخوشيه دا خودي رجا وقبول بكي بخاطري گناه